Mathaini mathaigire na nuthu cia kiroko nirio andu a family mamukirire ndumiriri cia gikuo kia ndagitari James Muriithi Gakara uria kuma riria ahithukirio gwake atekwo igwa muthi wa kiumia koretwo kiamukira urigitani wadi-ini ya arwaru aria mari hatikaini ya ICU thibitari-ini munene wa Naikuru. Ona gutuika kuringana na maabitha borithi ndagitari Gakara arere hinguriro thitango cia njuragano na mageria ma kuyuraga wona acokerio ũgima wa mwiri, riboti cia gikuo giake imakorire na kimako. Na mimi najua yeye ni mpenda familia yake sana, anapenda mke wake na anapenda watoto wake sana. So jambo kuu ambalo liliweza kutenda yeye kufanya ama huenda kama ni yeye alifanya jambo kama hili hatujaelewa. Kuona marari na mwihoko wa ati ni gucokerio ũgima wake wa mwiri na akorwo agitariria kuna kiria giathire na mbere, riu makiuga nginyagia umuthi matire maretikia we niwe watabanirie giko giki. Winnie herself, her prayer was that her husband gets better so that she can know what really happened, because even in that day they were just chatting, they were just normal. Mwiri wa Gakara uguthie na mbere na guikara nyumba-ini ya kuiga miri thibitari-ini munene wa Naikuru wetereire postmortem. Authority imeweza kutuelezea kwamba atafanywa postmortem hapa kwanza, ambao ni kesho, kwa sababu mwenye angefanya ako Kericho kwa wakati huu. Kwa hivyo asubuhi anaweza kufanywa postmortem, alafu kutoka hapo ndio tutaamua kama tutamjumuisha akae pamoja na watoto. Mathiko ma ciana ciake Dylan Gakara wa ukuru wa miaka 5 na Hairi Karauna wa ukuru wa miaka 3 maratanyitwo gugatabanio muthi wa gatano kiumia-ini giki. Hĩndĩ rĩu mĩhang'o ĩyo nĩ gũtĩrio kumana na gĩkuũ gĩa ithe wao. Kwa leo mwili wezi kufanya postmortem, itafanywa kesho. Kwa hivyo kulingana na masaa ambayo itafanywa na kulingana vile tutakaa kama familia tuweze kusikizana, ndio tutang'amua kwamba kama tutasongeza date ya mazishi ili waweze kufanya pamoja. Ngiribotera Kameme TV kuma kaunti ya Naikuru, ritwa rĩakwa nĩ Wang'ombe wa Maina.